Aha ni kuri airport. Airport. Aha ngaha ni kuri Gentil official. Hano turi kuri airport kabisa. Turi kuri airport. Dore indege iri kuzamuka ngiyo. Ngiyo kabisa. Aha hantu tugiye kwakira umuntu. Tugiye kwakira umuntu kabisa. Tugiye kwakira umuntu. Sinzi ngo ni uyu nguyu ugiye kumufata. Wareba hano wa? Ni iki? Aha ngaha tugiye gutega umuntu kabisa ku kibuga cy'indege. Aha ngaha ni iwacu. Muze mubona buri munsi. Ntacyo bavuga? Hey, my people. Turi hano Kanombe. Turi hano Official Kanombe. gentil. Aho ngaho kabisa. Kabisa. Tugiye gutega umuntu. Izo ndabo ni iki cyane? Tegereze. Izo ndabo ni Izi ndabo? My God. Izo ndabo kabisa. Hari umuntu zitegereje biraza. Koresha kandi. Hari umuntu kabisa ewana. Ameze gutyo uko nguko. Niwe zitegereje. Oya reka ari amayinjira muri ara marembo yo hirya hariya. Neza neza. Kabisa nicyo wavuga kuri uyu munsi? Kufite ibyishimo cyane. I'm excited to see my cousin. Ifite ibyishimo byinshi cyane. Ku rwego mutabyumva. Aha ngaha turamutegereje. Je nazanye indabo z'amoko yose. Kwisi. Zamanaheza. See here. Zamanaheza kabisa. My flower. Yo ubwo urabona nibwo bwa mbere. Urabona nawe? Twakoresheje amasaha 3. Ibaze kwicara amasaha 3 bitegereje. Gukoresha n'urawe. Ubwo ni barebe yewe. Utari bwiza. Kabisa. Na motari. Wakiyo bavuze ngo zino ndabyo tugiye kuzihereza. Ibaze abantu barubone mu modoka mu modoka. Urabagirana. Ngo ni bwo bwa mbere. Ngo ni bwo bari baribonye bwa mbere. Aha ngaha turi ku kibuga cy'indege ca Kanombe dutegereje umuntu ukomeye aho tuza kuba turi kumwe n'abavandimwe twamuteza avuye mu bihugu byo hanze. She's coming outside of the country of Rwanda. Reka nkwaza akazi. Iri joro rimwe rose uri kuri indege. Niko ubwira abanyarwanda. Oh my God. Natubirete zabibabwira ntayuriye. Yenza wakandagira. Ndabona zo kandagira abantu mu ndege. Tubyihore bantu banje. Ikibuga gijo inshuro 30. Zo bibabwira nuriye indege nibwo nzobora icyo kuvuga neza. Aya kabisa ndabona ibyishimo bihari. Turi hano kuri Kanombe airport. Dufite ibyishimo byinshi cyane. Dufite ibyishimo kuri uyu munsi. Umunsi twawutegereje igihe kirekire cyane twarawusengeye. None twarawusengeye twarawiteguye. Ariko umunsi wanyuze muri ara marembo hirya ni iki cyane? Ariya ndi kurangiza hariya. Ariya? Hariya. Nawe urabyumva. Icyo gihe tuzobimenyesha abanyarwanda kuri Gentil official. Nanje nzobabwira ngo turino. Bazobibona. Nzobabwira ngo turino. Ningera iriya. Nzobabwira ngo turino. Kabisa. Cyane. Tuzaba turi kumwe n'abantu benshi. Kabisa aya masaha nama dukomeje gahunda zose ziraza kubera aha ngaha. Ukoga turavanga tuje ahandi. Ntabwo tuvanga gusa tugira mu rugo. Turagera ahandi. Turagera ahandi gatwicara tuganire twinegura. Abantu babona amakuru. Abantu bo hanze gani cyo bashinzwe. Bashinzwe kudufata neza twafata neza. Cyane. Turabafata neza. Twicara tugende dufate ikawa. Je ndamwe ikawa 4. Ingi nkoko 4. Urumva? Ingi umuceri biro 3. Ayo. Umugabo yarariye. Ko ucumuye. Umugabo yarariye. Aravuga ngo bamweyike. Munyegeke. Undi aravuga ngo wimpishe mfite. Ubwo bontumya inkuba. Yo nkubita. Turareba mu kirere ntararuhaze. Akareka turakira akwewe. Ko tutaramubona yewe. Ko tutaramubona cyane. Ariko arazana indege. Ariko arazana indege cyangwa ni kaza ndege kara akanyugunyugwa. Ujye yozira mu kinyugunyugu. Oya ye. Nengize ngo bonye ikinyugu kiri hejuru ngani. Ariko ndabona ako kino kirerewa. Kino kirere gisa neza. Ayu ikirere. Hejuru neza hasi neza. Nico cyambere wa. Niyo hambere pe. None uramuha ururabo rwawe nanje ndamuhugwanje. Kuko turabavandimwe baje gutega undi muvandimwe wacu. Cyane. Ko nitwo muhazagara turi abantu babiri. Turi abantu babiri turaza kumuha. Ahora bageni gute.
turamuhinda bo. Ese ni ayo masiko ufite naje gutega nko wanje hano. Naje nko gutega cyangwa se wenda mfite amatsiko yo kubona umuhobera amasaha 3 siko wavuze. Nzomuhobera amasaha 3 namutsindiye kandi babica bazagorana azananizanya kabisa ariko nivyo bihe turimo bagomba kutunaniza natwe kumwifuriza umuhanda mwiza wo mu kirere ariko yo ngo mu kirere haba umuhanda ariko numvishe nanje wa ariko ibyo Imana ikora ari gasitari ari indege ya gasitari gasitari wayizi ya kera gasitari yasigaga tonto hejuru sigaga tonto inzira yose ikagenda rwose bimeze neza byo ni ibintu byose twibuka byo muri Kongo ariko nahanga w'u Rwanda ifite imihanda hejuru mu birere turahangaha turacategereje niko bimeze turaje hariya karakapa kanditseho abaza reka nkazuminge neza aha niho tubuze guhagarara ahabonye ni hariya karakapa hariya niho abantu baza gusohokera abantu bataratega babo cyangwa se bataraherekeza bonye arrive mu gifaransa arrives cyo Congereza nico tuzi nico ngico Congereza ni shitani aha niho hambere hara hejuru ni indege ibuze kwitura hejuru gutya umanutse gutya urabona hejuru ya nyubako iritura inyuma yaho niho yitura yiture inyuma yaho ira nyubako gutya hari ikibuga ariko umuntu watekereje kugira indege je nabonye uriya muntu yari afite ibintu byinshi byo kwitaho yarazi ko tuzaba turi hano uza makuru hari abanyamurenge bari kunyura Musanze baje hanze no abanyamurenge nta hantu batazabona inzira bari kunyura Musanze bari kunyura Musanze ngo sinzi ngo nihe bari kunyura bagengukira muri Amerika umunyamurenge wese abakunzi ba Argentine naje mwitegure kumperekeza ejo bundi uzanyura Musanze nawe nzanyura i Musanze mu birunga hariya n'uzanyura nyure Rusizi nama ngenda niko bimeze kabisa niko bimeze none ndisa nko warambiwe yatinze wa mu ndege abo munyenga ataragendera mu ndege je nayigendeye rimwe ngiye ahantu yaranyihutanye ntiyawumpa neza yarihuse cyane agende kilometero byinshi narose nigendeye muhaba mu munyenga uri ko turi kugendera mu ndege aba nk'umunyenga umwe bitagaza kabisa bikomeye oya niko bimeze tugomba kumutega uri uyu mugoroba tukishimana nawe turishima arabona ko twamutegereje abantu bo hanze ni gute bazadufata hanze bazashika hanze nyine ibintu bikagenda bihinduka kandi reba ibyishimo twabateganya turanezerewe cyane reba ibyishimo twabateganya reka dutegereze mu kanya kabisa yewe none nanje ngiye gutembera Kanombe yose Kanombe yose mubara ni Gentil official kabisa n'uyu nguyu nakubona na Kongo yaraye ayi wewe Kongo yikarifiye Kongo yikarifiye nitwebwe na Amerika noneho je na Portugal bizaba ibindi Cristiano yitegure bizaba ibindi bizaba ibindi reba Kongo none reka mvine Kongo Kongo iki gihugu ni sawa data sawa kabisa tuzaja muri Amerika gufana Kongo tuzaja gufana Kongo kabisa tuzayifana ariko n'ejo bundi amavubi yaratumaze ayo Kongo none u Rwanda bagaragaje umupira competition iteye ubwoba vuga ibintu bitatu kuri bajya basore batatu bavukana bafite impano bafite impano kabisa bafite impano noneho bagera kuri Kongo iki gihugu aye wewe ariko abakinnyi ba Kongo bose vuga nk'abanga Bisaka Bakambu Kalulu kuri bagirwa Bemba Bemba ko sino kapiteni niwo ugomba gutangirira Bemba siwe kapiteni turamusuje nubwo atatwumva wa Meshake Meshake azashaka gusa nabashi Meshake n'uhari Bukavu gucya abakinnyi ba Kongo bose babonye qualification abantu bazavuga ngo abantu bazabanga Kongo bitewe n'intambara zabaye ariko football man nta nitandukaniye nta nihuriye na politiki football iri ukwayo na politiki ukwayo reka twitegure kuzakubona
uri gufana Congo bari gukina na Cristiano na Portugal. Portugal sizotsinda Congo tiyoroha mu buhe buryo? Portugal tuzayitsinda. Portugal nzayitsinda ibitego bibiri. Tuzatsinda Cristiano Yawane Wissa agomba gutsindira game. Uramutipe bazavuga ngo ni umunyamurenge Wissa Wissa kagica kagira imisa y'abanyamurenge wa bazavuga ngo ni umunyamurenge Wissa kagica kagira imisa y'abanyamurenge ariko nabiriya nyine abanyamahanga ikindi Congo ndi umugwana shaka wa Congo biraboneka umugwana shaka wa Congo suzi ubibona se imyenda nza nambara nkumva ndaberewe wowe uri umukongomani cyane sasa 50% ijana ku ijana udakuyona kurenza 150 kandi kabisa njewe reka nkubwire umwambaro nza nambara nkumva ndaberewe uyu mwenda wa Congo yo nambaye idarapo rya Congo hano ku mutima wanje banumva mberewe iryo rya mbere mu reba naka gakoma wowe uri umukongomani ndi umukongomani abantu baza bihakana ngo ntago ndi umukongomani ngo sindi umunyamurenge se wihakana kuri umunyamurenge bite vyawe uwo muntu uza arabantu gari miragiza yitsindirira wa abo ni ba Petero ari miragiza yihakana barihakana babigende gute turi abanyamurenge byasana kabisa none witeguye gute umushitsi umushitsi ndamwiteguye cyane ndeba nta mwambari ibintu wavuze byose uramwiteguye namwiteguye pa witeguye kurya inkoko witeguye kumuhobera amasaha 3 ibaze ntari inkoko ya hano hepfo ese kumuhobera amasaha 3 turavano ryari turavano saa moya nibwo turuve hano wa mushitsi we uraza gukurikira kino kiganiro yitonze utegereje sinzi nimba wahagaritse indege mu kirere reba indege yiwe iranyura hariya gutya hariya ni iri bunyure hariya niho inyure noneho bagasohokera hariya wa tunga hari akamera gutya nataha zaducikana tunga hari akamera gutya hariya neza hariya ni hasokera ni hari busohokera hariya neza ewa welcome to Gentil Official muri Isanga mwese aho muherereye turi kumwe n'umuvandimwe twajana kuri Kanombe Airport nk'ibisanzwe cyo twabwiye ni subscribe na share na comment nta kindi tubasaba kabisa Jera ni gute wisanze hano pa aha ngaha nisanze hari umuntu twaje gutega niki cyane kuzano Kanombe gutega umuntu ko bitoroshe Kanombe ga ni iwacu aha ni iwacu nyine ariko nyine twaje kumutega nibe bintu uzano kuri Kanombe nka bitatu byiza Kanombe ni ku kibuga cy'indege Kanombe niho ikigo cya gisirikare kiba cy'u Rwanda ni naho n'ibitaro biba naje ni homba nawe ni homba uruvuze wanyongeje turi hano kabisa ese waje gutega ni fiance wawe ni iki ntabwo ari fiance waje mugabo we muraza kumubona mu kanya cyangwa ni jewe oya siwe ni Shemeki avuye i Burundi ese hano bahita gute kuri kino kibuga ni Kanombe tu ni Kanombe avuye i Burundi bacita nimba ari Melchior Ndadaye niko nzanyumva bacita wakanze welcome to Gentil Official muri Isanga mwese aho muherereye ko mutubona hano turi ku kibuga cy'indege twaje gutega umuvandimwe taza kwikanga ngiye gutega umuntu n'ibiki na biki umukeke ibintu byinshi ni umuvandimwe uje gutega agiye kuva ahantu hakomeye cyane turi ku kibuga cy'indege kabisa muri Isanga wese tutegereje turi benshi aho hose mureba ni ku kibuga cy'indege kabisa sawa turaza kubagezaho andi makuru meza mu kanya twari tuvuze ko twaje gutega umuvandimwe hano kabisa turamutega kandi tumutege neza waba uzi igihugu avuyemo cyangwa ni za bihugu ni hanze nyine y'u Rwanda za bihugu buri muntu wese avuga ati ni ibihangange za Amerika n'ahandi hose avuye hanze y'u Rwanda
kabisa turi hano Kanombe nk'ibisanzwe tuje gutega umuvandimwe kandi tuzanabaherekeza nanasubira tuzagaruka ntaco bitwaye gushigikira umuvandimwe ni ibintu biba bisa nkaho ari byiza cyane iyo utagira ishari umuntu ukishimira ico umuntu akurusha tuzagaruka tubwira abantu batazaherekeza abandi nibishoboka tuje no muri baga yiwe hatujane dusabe lift kabisa kuko iyo umuntu yishimira icyo umuntu akurusha cyangwa se intambwe wanyogezeho aba ari byiza abantu bazanga guherekeza abandi ngo babarushije muri Afrika nico kituranga ni ishari abantu bazanga guherekeza abandi ngo abagome baruzuye muri Afrika namuze kugira ishari bro azogira ishari kabisa abanyafrika nibo bazagira inama twaje kabisa kumutega turakwakiriye turizera ko yatuzaniye ibintu byiza ayewe nje yanzaniye akantu jewe nta kantu turavugana mu kanya wenda twogasangira jara akantu yanzaniye kavira hanze kazima gafatika gakoresho n'aka instrument nziza kandi nawe urayibona kuko twese batuzaniye turagasangira kabisa promise ko zatuzaniye ikintu surprise umunsi wo kubesha wavuye kandi ko ari tariki ya mbere kwa kane ntabwo tariki ya mbere ni umunsi wo kubesha tariki ya mbere ukwezi kwa kane uziko nta makuru izuba ryasaze noneho izuba ryasaze hano ku kibuga cy'indege kuntu kimeze noneho nico gutegwaho umuntu kabisa izuba ryahabye izuba rimeze neza kabisa uyu munsi ni kaho ryari rizi kwaza uyu munsi izuba ryari rizi ko ryari rizi ko tuba turi hano Kanombe kabisa hano ku kibuga cy'indege jewe ese arinda wazanye k'umuntu zaho ku giti cyawe indabo naziza wazisize ziri hariya gutya ariko zaje je nazanye za manaheza wazizi izo za manaheza abo kantu n'amawuwa yakazirekamo amazi imvura yaguye manaheza ndayibuka yimwe twakiteresha inkuka kara kantu kakoze ibitangaza kara kantu katwitse abantu benshi naje karantwitse nubwo kangaho uje hano kuri airport aha ndabizi ko nawe uri umunyamahanga uri mu diaspora aha ni kenshi cyane aha uko ejo nzurira indege ngende uzasubirayo kabisa Bangladesh niho biro yanje niho biro yawe iba niho biro yanje jendo wino ndo mu Rwanda nta wundi mu diaspora no kuva mwacu ninja so umuntu agomba kuba diaspora ku giti kiwe je diaspora ku giti cyanje ntawe mu bigwanira ndo mu diaspora umukomeye kabisa turamutegereje umuntu yanatinze sinzi indege niba yaje uzi ko ejo bundi naraye ndose ndi kurushanwa n'indege uri kwiruka bashize indege hananje ahangaha turi kwirukanga nimba noneho bigiye kuba nisho speed wa mugabo witwa speed man oya turamutegereje twese niyo nkuru nziza tugiye gushikiriza abantu badukurikiye hano kuri Jean Official turamuhobera cyenda muhobera amasaha 3 ayo nibashaka batwandikira hano parking ingana n'amasaha nogo rukumbuzi rwa mbere ni ukwishimira umuntu cyane si ukumwereka ko umuzaniye ibintu byamirenge ni urukundo runani guhoberana amasaha 3 nyatare umuhobera 3 ndamuhobera 10 ariko uri umugabo w'ijambo kabisa kandi ikigo cy'indege gitandukanye n'ibindi bibuga iki isuku ahantu niyo hambere hagira isuku u Rwanda ni guba u Rwanda nzorubamo mpaka nanje nzarupfiramo kandi nzoruvamo ngiye ahandi hose ni amasuku ku kibuga cy'indege Rusororo niyo hambere habasuku niyo uzapfa n'isuku kabisa u Rwanda kabisa wibeshura hano turarukunda welcome to Jean Official muri sanga hano cyo twasaba ni subscribe na share comment buryo mukajya mukomeza kudukurikirana uko bukeye nuko bwishe turi hano kuri airport nk'ibisanzwe twaje gutega umuvandimwe wacu nkuko dusanzwe tubatega tunabaherekeza aha ni iwacu ku muntu utarahagera uvuye Remera kuri gare igufata bote ya 500 gusa kugira ngo hagere nibaze bahagere ni mu kajagari ngira ngo
si mu kajagari ka mbere? Ni hano ni mu kajagari. Mu kajagari ka mbere hafi yo kwakirika hakorera. Hafi. Ukazamukira aho ngaho. Hafi y'igicaniro. Hafi y'igicaniro. Turabarangiye Kanombe naho. Ku muntu utarahagera, ku muntu hasanzwe nkawe. Abantu barahazi benshi. Barahazi cyane. Hano harazi. Ese kwisanga hano kuri airport ni iki cyane cyane? Hano cyagushishikaje kuza hano Kanombe? Kuza hano twaje gutega umuntu. Hari abaza baherekeje ariko twaje gutega. Maje gutega? Twaje gutega umugeni. Naye matsiko mfite cyangwa n'uwawe? Oya si uwanje. Umugabo we baraza kuboneka mu kanya. Uwo ni jewe, uwo mugabo nishe. Je nzoherekeza natege muri gukuramo wanje. Sinzi nawe woje gutega uwawe. Ariko tuje gutega umugabo we. Baraza kumubona nyine mu kanya. Aya uwo ni uwanje kabisa, yari surprise nanze kubwira wongeye gutega. Ni fiance wanje ninje gutega. Turamubona. Turamubona mu kanya. Mu kanya raba hari kabisa, mu kanya saa 10 n'igice abaseseka hano Kanombe. Harakora ari amarembo ya ruguru hariya. Kubaza kabisa. Kubaza niho turubuza kumutegera. Natwe abagenda turi kugenda. Kandi nawe uri kugenda ndabizi. Ku indege tiyoza ngo yaje. Barambisha ariko ayo makuru yawe ndayafite. Ndayafite. Ni kugenda ejo bundi. Ko ndaje Bangladesh. Okay, sawa. Ti.